Njengoba uDubule bethembisile ukuthi uMax wangabuya ukuzoxolisa noma-ke wangabuya ukuzoveza ukuthi kahle kahle yini emdala ukuthi axolise, yini imbandela nezinto ey'dala ukuthi egcine ekhiphe igama elithi uyaxolisa, uzobuya ngo-10. Benqunyelwe uGwayi katiki-ke beku-24 hours, waphela 24 hours uMax angabuyile. Cha, engathi uDubula usebuye kuqala. Sawubona Kuphenyeke la funye khona lombuso njengamanje ukubingelela uyena mathi into yacebisa into mzumqhumela amehla akho abanye baqhamela imali ukwazi Guluva wazi indaba zakhe kanti nezakho ngenilanga yozazi enza sure ukuthi usubscribe-ile njengamanje walike wenze sure ukuthi ividiyo ilindize phela bese ucomment usine-full understanding. Alright, uma uthi le video awuyibonanga uma uthi le video yaqala ukuyibona awuyibonanga le yaDubula izolo esho ukuthi uMax kufanele aveze ukuthi kungani exolisa yini le ayenzile kwenzakalani ngempilo yakhe. Hlehla nje I think uzobheka amavidiyo nawu 2-3 engiwapostile izolo bese uyayithola ivideo ine-thumbnail kaMax ne-thumbnail yakhe uDubula. Ebese uyalalela leyo video bese uyabuya uza ngala iyaqhubeka le video kahle kahle ayiqali la. Yabo. uDubula ukhipha amafayela aMax wase wathi uyabuya no part 2 uma ngabe uDubule lo mfana lo uMax engabuyi ezocacisa ngempela ukuthi kwenzakalani. Silazi yena nathi udaba oluphelele ngane wethu nangu uDubula elwethula. Sanibonani wengane zakuthi sanibonani iso leso sikhathi bafana bakithi iso leso sikhathi leso engisithembisile ukuthi ngiyabuya uma le ndoda ingabuyanga sengibuyile bafana bakithi yimi lo nayi ngizovula leli namhlanje lokuqala ileli la namhlanje lokuqala 2 uma kuukuthi le ndoda ayifuni futhi ukubuya izonichazela nale ngiyabuya nale bayokutshela ke mfana wami ubuze kwabafundile mawukuthi bakhona lapha eduze kwakhe abafundile bekutshele ngale ncwadi le ukuthi le ncwadi le isho ukuthini le ncwadi le uyezwa mfana wami ubabuze nje ukuthi isho ukuthini le ncwadi le uyithola ebookshop mfana wami uyithole eTradini le uyithola ebookshop kuphela le ubabuze mfana wami bayokuphendula bekutshele ukuthi le ncwadi la ivele itholakala nje le right mfana wami ngangaweke namhlanje angilwi nawe futhi angidlali nawe kodwa ngifuna ukukutshela ukuthi mfana wami kwenzakalani la emhlabeni. Ukhuzana ukuphikile kwendoda ukuphikile umgodi wathi umgodi akakwazi efonelwa induna inkosi yasembumbulu njengoba uhlala uthi ngasembumbulu wena waphika umgodi wathi wakhipha ilist umgodi wathi umgodi akamazi uMax Makhanya ngaphansi kwabalandeli bakhe. Lo Max okuthuthuka abantu ngegama likaKhuzana angimazi mina usho umgodi. Right ke sifike kanjani lapho na? Ngutshelile ngathi endlunkulu uyafuneka. Wayibona wayitshela ukuthi ke wena uhlakaniphile uyinsizwa ngithi. Endlunkulu baba uyafuneka namanje ngisakutshela endlunkulu uyafuneka. Ufika ke exoliseni ufike kanjani exoliseni wena? Ngoba ngifuna ukucacisela abantu ukuthi uzofika exoliseni ufike kanjani. Ubaba u3 second kade kufuna namanje futhi usakufuna. Uxhumene baba nenduna nenkosi yasembumbulu la ohlala uthi ungakhona. Yaphika inkosi yasembumbulu yathi ayikwazi ayimazi uMax Makhanya yona. Yazama ke ukukufuna yakufuna yazi yakuthola ukuthi uMax Makhanya uthi ungwaka Max Makhanya lapha ya eduze walestrad. Wagcina setholakala umama wakho ukuthi ikhona ingane ekuthiwa ibiza ngoMax Makhanya la ku TikTok kodwa mina ngiyazi njengoMax Makhanya yona igama layo usibanibani waka sibanibani wena ngoba uqamba manga uthi uMax waka Makhanya wena uyibiza ngoMakhanya because of umama wakho wathi kuwe ungwaka Makhanya ngoba nakho ukhulele khona ngoba nakho wagana khona umama wakho kodwa wena awuyena waka Makhanya. Shona isibongo sakho ndoda tshela abantu iqiniso ukuthi ungwaka bani ubani igama lakho hlukana nabakwa Makhanya embumbulu. Uyangizwa ukuthi ngithini? Ileke inkosi lapha ya kubama wakho khali inyembezi umama wakho wathi akasakwazi nokuthi washona lapho segcina kubo TikTok lapha ngoba wahamba ekhaya ubhungele runback ngokuthi wahamba ekhaya usha umama wakho umshayela imali zaka ref umama wakho wathatha kubo umncane ezogana kulomuzi wakuthatha umama wakho wena le kubo umama wakhe wathi ngeke ngishiye ingane yami ngoba iyodwa la ekhaya kusenabantu. Umama wakho wakuthatha ukukhulisela kwaMakhanya
uthema ungabe ulimala ngemonto wena waginqika uginqika ngemonto mfana wami walimala ikhanda bakuphesha kodokotela bakufaka uthayela odokotela base bekufaka inwele lezi amafonkhongo lawe inwele ngisho inwele zakhe balandeli bakhe manje ngayibuka inwele zakhe ayifani lezi kadubula lezi ayifani ngisho ngathi akathi eshaya nje ikhanda njengalomfana lo oshaya ikhanda ngeke yenze leyo nto leyo ngoba uyazi ukuthi kwenzakalana ekhanda lakhe angihlekisi ke ngalokho kodwa ngifuna ukuntshela ngaleli xoku leni leli so ke lo mfana lona umama wakhe ke ube sekhipha igama lo ukuthi lo mfana wamshaya emshaya lo ukuthi udla imali zakhe engazi ngisho isente umama wakhe wamshaya aqede lapho wabhungukela eRandburg awu mana wendoda mana imali kaBhaka lena uBhaka ahlale ekufakela yona uyenzani ngoba kuyavela ukuthi wena uBhaka uyakubhadara each and every time uyakubhadara uBhaka uyenzani le mali ngoba ngikhumbula mina ku2 Max ugqoke kahle uhlala kuphi kwenzakalani ngoMax mina ngikwazi uhlala ufake lento leyo ukuvika isibhamu nje kuphela ngikwazi uhlala ufake lento nje kuphela uBhaka le mali ohlala uyifake lo uBhaka uyenzani boba so baba uBhaka thiwa ulapha ilonda akayilapha ingqondo yomuntu ulapha ilonda kuphela angikho ke lapho baba right ke ngisuke lapho ngizela wendoda endlunkulu bazokuthola endlunkulu bazokuthola endlunkulu khulileka noma ungayifihla wenzeni sebekutholile abasendlunkulu ukuthi wena usebenzela e-shopping center yase Alexandra usebenza ngase Nedbank uhamba ngeNP 200 i-registration yakho ngiyoyibiza ngelinye ilanga mase ngithanda uhamba ngeNP 200 imonto yomsebenzi mawungabe ushayisa uhamba ngenyawo uyogudla ngaseMalboro traffic department uhamba ngaseMalboro kulo mgwaqo loyo sengikhohliwe igama la ngutshela indaba zakho wena usutholakele khulileka brazo so ke ngoba bakhona abakuthandayo kuyibrand yeNdlamlenze Group bakhona abakuthandayo engingabala kubo omvumeleni umkhaya wami umvumeleni rank Zwane anganoma urank mvumeleni Zwane igama kodwa ninjalo bakuthiphileke umvumeleni bathi umvumeleni indoda uhlala uthi awuxolisi nje xolisa namhlanje omvumeleni abakhipha igama lo ukuthi ixolisa ukuthi uthuka ushembe uthuke isilo samabandla lonke ubachamela ekhanda labantu abakhulu kangaka ubachamela ekhanda wena base bethi xolisa ndoda ngoba wena ubuyitshela ukuthi ibackup uzoyithola lapha umgodi wachitha umgodi wathi akakwazi so bathenga ukuthola ukuthi uyafuneka ngalendlela ofuneka ngayo wasusuka lapho wena wasukhipha igama lo ukuthi uyaxolisa namhlanje wena usuwazi ingoma zamaNazaretha usuwazi ingoma zamaNazaretha engani wena wathi nje ushemba umfuni uthiwa ke baba kufuneka inkomo ezu5 lapha ya esigodlweni sesilo lapha yana esigodlweni sesilo kwaNongoma kufuneka inkomo ezu5 zenhlawulo uqede lapho uhamba uyohlawula kwaShembe ngenkomo ezu3 zu3 kwaShembe zu5 le nakho ehlala Nkosi lapha esigodlweni sesilo lapha kwakhangela amankengane usakuphika namanje lokho usakuphika namanje tshela abantu iqiniso ndoda ngoba ngizokutshela mina upha 2 years futhi na upha 2 wakho ulele la mfana wami tshela abantu iqiniso babo ukuthi ngawe uzufika exoliseni wathi wena uxolisa futhi awuze ngayisola ngento enzakala kwanti uxolisa mfana uyophi uyabona uma ufuna ukuphila kulomhlaba uyophilela khona uxolisa mfana ngoba liyaxhoshwa libhekile iso so wena uthi uxolisa ngithi insizwa wena inkomo ezo5 ziyafuneka kakhangela amankengane inkomo ezo3 ziyafuneka lapha kwaShembe mfana wakithi yikho ke lokho sekukuphoqa ukuthi uzukhipha igama lo ukuthi uyaxolisa mfana wami nakhona uphushwa yinduna engabalula kuzo urank manager Zwane othe kuwe xolisa kubabuShembe nesilo samabandla akaZulu onke wasukhipha igama lo ukuthi uyaxolisa hayi ngoba uxolisa uqonda uxolisa ubungeke uxolise futhi mama wakho ndoda uyakhala ngawe uyakufuna
uyakufuna umama wakho yebo wamshaya kodwa egcineni kwakho konke umama wakhe uyakufuna umama wakho le mfana wami embumbulu lapha owamshiya khona letha mkade umshayile ngizwile futhi kuthiwe ngathi le mali oyibhadara ubhaka wena mfana kuthiwa ulala noma hosha ngapha emkhukhwini eRandburg ngiyakhumbula ngelinye ilanga ufake enye ivideo yomunye umahosha wayegula nkosi yami egula lo yamahosha egula man egula lo yamahosha loyana wabuye futhi wazofaka omunye nje umpofanyana oyisidubudu banyana Max thiwa ingakho ukukhipha igama lo ukuthi ngeke uganwe wena ufune umfazi wena uyophila kanjani mfana ungenamfazi uyophila kanjani mfana ungenamfazi uyophila kanjani ungenamfazi uphikiweke mfana wami lapha kwaNdlamlenze ikuphikile Ndlamlenze athi ayikwazi wena waphikwe embumbulu lapho uhlala uthi ungakhona awaziwa khona kutshela abantu iqiniso ukuthi ubani igama lakho ungwakabani futhi ungwakabani mawungafuni futhi ukwenza leyo nto leyo mina ngizobuya angikhathalele kuthenjwa ngiyaxolisa kakhulu kobhuti abangikhuzile ukuthi ngingabuyi namhlanje ngale video cha bobhuti ngiyanihlonipha kodwa kuyangiphoqa ukuthi ngikwenze lokho ngoba uyaphapha ngifuna ukukwehlisa ukuphapha uyaphapha wena mfana ngiyema la